Ogana oru igbunu obruto beru ogalo wa gogona igbunu ovie wago ogana no water ya borero Mareva studio nana biro ni water onu wofi o ma nu avo mateta ujiru to waga nu fazo e waruri avorero akoma goma imagine igbunu yo e waruri avorero yo akoma goma imagine igbunu yo e waruri avorero yo akoma goma imagine igbunu yo Jonu bi mo wo so bu so asora na be ko wudu na no su gbe mo we oru igbunu na ro we mu wata ira ro so e o ti lo so no ko wa ipa no lenu ka wa na igbunu e wa ruri lo borero e oga na oru igbunu oga na oru igbunu Ozi amerudi ehana na je soga ayo yoro aro logbo na je ba Israel emeja bo ni ru oga ni gbebi mu wero oga na ayo rewe wa yuri bobi na ro so o ti ru agolo akowe igbunu yo de wa yuri ran borero akoma ko me ma jide yo igbunu yo de wa yuri ran borero akoma ko me ma jide igbunu yo olori ma yo igbunu de wa yuri ran borero akoma ko me ma jide igbunu aboro abo igbunu yo de wa yuri ran borero akoma ko me ma jide yo igbunu ujiru to wa igbunu yo de wa yuri ran borero akoma ko me ma jide igbunu yo Eru ami oga na ofiri ho keme oru dunu ibire are gbeme mere ebia wa ni resi agbe ni rebe ebo to ya yo na yi ti no be ejire sila ejirebe ebe wa gbabe ro yan ewari igbunu oga na ewari igbunu oga no reru ewari ofofo rowo ma na oga no sai ru tabi fiora ora fiye uti wo makowe oga na oru igbunu obutere yo igbunu yo e wa ri la borero akoma ko me ma jire igbunu yo e wa ri la borero akoma ko me ma jire igbunu yo e wa ri la borero akoma ko me ma jire igbunu yo One big minister of God made this statement because he put all his trust in God that he would have even still believing if the Bible would
have recorded that Jonah swallowed the shark. Not to talk when they say that the shark swallowed Jonah. It's a simple thing now. Because it is the word of God. At a time, a shark and oil law. The Jonah. What is Jonah? Oil le shark and the consanano. Oh, a Jonah. Amaketano. The Jonah le shark and I tell you, the Bolore Waro. If you know,